Uyu ni Kimenyi uriho? Kimenyi arihe Dumba kuri inshuti y'umuryango. Nahoze ndimo ndaca ku mbuga Kimenyi uzi ko asubizanya n'abafana sinari mbizi. Kimenyi yangaga kuvuga kiri mu Rwanda akimara kwambuka imipaka. Kare. Kimenyi agiye kubaga umwe ku wundi. Uzi diaspora, uzi irungu ry'aba diaspora. Kimenyi urumva? Abantu mwabaze Kimenyi mwese, be ready, he's coming back for you. Umva agiye kubabaga. Dumba depression yo muri diaspora urukumva agiye ajya ku kazi urukumva. Ubundi hari kuyagira irungu akabakase kwa Keza, Kweza akakimusiga undi akagwa gacuho. Yakata akabaguye ku mupompiste. Ubu ngubu agiye kujya ava mu kwihiringa asanga ari mu nzu wenyine ari kuri telefone gusa. Urumva? Kugacurika ntabwo azongera kugacurika, byamubereye isomo mu buzima. Izi ni ubizi ko nuzi za Kimenyi zagiye hanze mu basitari mu Rwanda. Kimenyi ndabizi ko Kimenyi hano hose hari nazongere gusohora nuza gutanga imboro ye ngo arimo arikinisha kuri kamera. Ubu turi kuvugana Kimenyi agiye kukubagira umuntu wese wamubaze kuko ubu turi kuvugana. Aba bose n'abatopu gift andi bari kuzamura nani? Urukumva Kimenyi abonye ko yagiye. Ebwira tukabo bagabo bawe nanjye bagube bama gift ntago ngiye kuza hano nicare mu batuka bama gift. Uravuga bahe? Noze Kimenyi ari hano. Kime urabizi kuri ishumi? Kimenyi nawo hari hano. No, singuriye hasi se. Ari he arimo arandika? Aba naba top gift gusa bro. Ntabwo njye mpfa kuzamura. Aba nabantu. Nanjuga. Njuga jambi ndabyo. Njuga supportinga. Ya Njuga ibintu na sebutibiri bwashamba wabibonye? Njuga wabibonye. Njuga nativumbura wabibonye dore aba top gift. Urabona Flora uyu nguyu ni umuntu bro tumaranye kuva imyaka igiye ku 2 nta munsi arantenguha. Ariko uyu mwana uramuzi. Ariko se ko iyo murakinana nanjye ko bataza. Ariko Dumba ariko iyo bivuga ko iyo nsindo ufite umuntu umwe gusa. Oya reka ntabwo. No Dumba wibuke kujya uza iyo uzanye Boss Lee urimo kunyumva? Nosiva ngo ko bataza ibintu Vikaso yakoze ejo